Hoki mai anōra e kare mā ki te karere, kei te whakahoki a waka kotahi i te kotahirau waru tekau hectares whenua e tata ana ki te tahatai o Taranaki ki te iwi o Ngāti Tama. I Waitohua he whakaitanga i te rānei e ngā taha e rua o tēnei kaupapa. Anei rā te pūrongo a Regan Paranihi. He whenua tau rīkura kua hōkia ki tōna ukaipo. Koira te ia o ngā tūpuna, ngā mātua kua riro ki te pō, i riro whenua atu me oki whenua mai. He whenua i raupatu e te pene o te karauna, mai i parininihi ki Waitōtara. Ko parininihi tēnei, ana te katoa tēnei whenua i tēnei pito o te rohe o Ngāti Tama i riro, i te raupatu. Ka waka nōhia te Pākehā ki runga i o mātou whenua, he moro iti noi ho ngā poroka whenua i oki mai. Hoi te anō, i nāi nei, kua oki tēnei whenua, kua waiwāhi anō te iwi, ki te nuni o rātou kumu, a ki tēnei whenua. I manahua mai te hononga motuhake i Wainganui i a Ngāti Tama me he waka kotahi i te tau 2021 mō te ara o te ata te take. All of the options took us through this important land, which is Ngāti Tama's rohe. So we set about working with Ngāti Tama very early on in the piece to truly understand what it was that was important to them. He hononga I whai āheinga nui anō hoki. He mea nui mō mātua waka kotahi te whakahoki e tai o ngā whenua ki te iwi o Ngāti Tama, kua whakahoki ki te wāhi tika. Kauri e, manu tau kia kia, he manu tau kauka. He wawata nui tō te iwi mō enei whenua haumako. Te whakarite i etahi kaupapa e whai ora ai te Ngāti Tamatanga i roto i ngā mahi mō ngā rangi kaimua i te aroaro. Me te manako nui ka tōtō ia maira ngā uri o Ngāti Tama ki tō rātou tūranga waiwai. Regan Paranihi, te karere.